Karbi Anglong Autonomous Council EM pen MEC tumaphan sai hem aboha ki kim kirang jiaphan sai kiding. Bangso sai hem aboha ki kim kirang jiaphan kado kawi kuti phari sira troxike praisia atangka ki panongpon bangso hem ki kim kirang jiaphan council colonialong kido an EM MEC Priponsi kim rangpon po kimi EM MEC aboha kimi. Ahok bangso boha kimi ki kim kirang ponjia phanpura phaikuni ni phain koi rai siarni MP Marsing Tiso alhisar poman pen kachitong dunalong MLA Dorsing Ronghang EM Rites Inghi EM Richard Stockby EM Billy Mohan Khaklari KAAC Principal Secretary Mukul Kumar Saikia Secretary CM Taro CM Special Secretary Miji Kropen danglok keong dung atum chitong dun ringti. Bangso EM MEC aboha ki kim kirang jiaphan KAAC long tangkawi bonta KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang hin pen bor iponsi CM Sarma pen chingki chingwat ponsi bangso aboha ki kim kirang pon jiaphan saideng pondo lapen bangso kimi sena aboha ki kim kirang patang ponsi EM MEC tumsetami radaphan ki claim ki damalong ninging sampo bangso hem ki kim kirang isek bang ke EM atum kapre kalong sitami boha thik ponpo lapen konat anam pen ahem sitami thik pon nang kokpo pusi EM PMR sing tisopen ningje pon la so isek bang ke la pusi amethang nani bhara hem sitame kalbeng long autonomous council pen EM lapen ke MEC atuma phan sitame kalbeng long autonomous council pen nani bhara ahem pusa mithang pachien kana poisa bangke pidon ponone Assam government lo ola MLA akwata minister to kwata kiki motala pulaga yola nilim mulo MLA Dorsing Ronghang ta alang tung aprang akwata lolo amasla kiki masi government pensi hara kadong lesi lada hara hemsi ke dolo no lasi ladakta lason Bahara ke government mesti no dangta council pensi people laso sek lapen bangso aboha ki kim kirang prabjin pen sigi patang ponjia phans tami bor ipon poputa MP pen ningje pon 2 first phase Karbi Anglong Autonomous Council labangso EM lapen ke MEC quarter labangso kikim labangso foundation stone lelo 171 crores lapen ke total project bangla ke 300 plus project labang ke SOPD pen ke li chief minister special package chief minister special fund pensi elitum kaching honai ninga chethe nai a songjapo mate CM Karbi Anglong to Dr. Tuliram Ronghang kachuning ri pensi labangso apoisa bangke special package penang pilo lapen ke lada kikim kera kado ovelong sitame nang letum presajir pola Karbi Anglong arat kado ovetum sitame a quality kepami senji aphan nang letum kata kado ovetame langdon pon nilitum ta langdon pon sangti pen semen pangui ita ta mesen ita si ke pima henoda ita si ke pima la pen ke building ki maniom lo polon kai ke mata semen pen sangti ki mix abang ke labang ke mixer machine pe nahi iri pe no si mix kuri lo polon la ke 60-40 ratio chodi alam mangata machine pen lo te 90:10 ratio wang pola hai ta nang litung kato ta lang du nai Lapuson EM MEC aboha ki kim kirang ponabang ke isi thedung kaching thurang theklo athe non EM MEC atum ke do boma hemmate aquater bangki ke ban hektik anlo komantu dong kopi koson pone chipu thek thepi na sonlo lasi ke do ana bana hema bangke pre ed pen akimi kimrang pon pamelo purote kachelang alon lapen RD doklong asong si nang manpo News report Harsing Ronghang KTV News